His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Dadadsalak mai akai pauling nang zao zen haya kang biểu thế. Dadadsalak mai akai pauling nang zao zen haya kang biểu thế, biểu thế, biểu thế. Dadadsalak mai akai pauling nang zao zen haya kang biểu thế. God mai quay ara buông ti lo nang tuông xin kêu mai ngom zen mai pon rui nang tuông ban sa rui ata gap lâu ni gadan salak mai gap lâu we akam gadan salak mai gap lâu we. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Acts 20:35, 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 Acts 20:35. Ngài bao không gai liang mai Dio, sa buồn bùng tan tay Dio, nang lung in ka quay ti pa na. So mai không có đau Giêsu rơi có theo xin lao có mai bảo vệ pin mà ghê biang bèo mai sam po mai liano nang không gai liang mai tio gai bao không gai liang mai tio sa buồn bùng tan tay tio ring bom ripon ko pumpil na in so mai khang adawo kai bao khang gai liang mai tio kata nang ning thuk yang mo nang tan quay khâu ka chun than no rong quay ka khang ti paro nang khang ti pu ni Ragwang ka na ta ti the Nay la na ka siam roi su Nang khâu gai liang mai ti o Gai bao khang sai liang mai ti o Sam quân bùng sang tay ti o Ring bom ri quân ka bùng bê so In so mai khang ga na o Acts 20:35, Acts 20:35,